ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки бахшида мешавад ба рӯзи байналмилалии мубориза ба экстремизм ва терроризм. бо мақсади таҳлил ва баррасии мавзӯи пешгирӣ аз ин падидаи номатлуб ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд яке аз коршиносони доимӣ ва фаъоли барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа устод Саидзода Шӯрат. устоди азиз, бо истифода аз фурсат барои иштирокҳои пайваста ва ибрози андешаҳои созанда ба шумо ташаккур мегӯем. дар ҳақиқатан ҳам имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки терроризм ва экстремизм вобаста ба рушд ёфтани техникаву технология фазои иҷтимоӣ бо як қолаби нав фаъолияти худро ба роҳ монда ба амнияти ин ва ё он кишвар таҳдид мекунад ва шурӯъ аз ҳамон замони пайдоиш ва фаъолияти худ бо ҳар як тарзу усули гуногун тавонист ки бисёр кишварҳоро ба як кишварҳои ҷангзада мубаддал гардонида бошад ва бо ҳамон ифротгароиву хурофотпарастиву хусусиятҳои гуногуни фаъолият ба амнияти кишварҳо таҳдид карда истодааст. ва ҳамин аст ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳар як кишвари алоҳида бо роҳу усулҳои гуногун бо ин падидаи номатлуб муборизаи беамон мебаранд ва барои пешгирӣ кардани ин хатарҳо дар ҷумҳурияи Тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чораҳои зарурӣ андешида шуда қабули санадҳои ҳуқуқӣ ва ҳамчунин баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ дар кишвари мо роҳандозӣ шудааст бар муқобили экстремизм ва терроризм. ва устод сараввал мехостем аз шумо аз ҳамин заминаи пайдоиши фаъолияти экстремизм ва терроризм ва дар тӯли ҳамин солҳое ки фаъолият карданд то чӣ андоза муваффақ ба ҳамин бисёр як амалкардҳое шуданд ки дар таърих номи он монд, яъне ҷони зиёд нафарон гирифта шуд ба тақдири он миллату давлатҳо ин чиз як таъсири амиқи худашро гузошт. яъне чӣ сабаб мешавад ки ҳамин ташкилотҳои экстремистиву террористӣ то як андозаи хеле зарурӣ ҳам нуфуз пайдо мекунанд ва ҳамчунин аз ҳамон базаҳои яроқу аслиҳаву ҳамин чизҳо хеле як таъмин ҳастанду фаъолият мебаранд. марҳамат. нахуст ташаккур барои даъват ба барномаи имрӯза. воқеан ман фикр мекунам дар барномаи амният ва ҷомеат шояд зиёд шумораҳое буданд ки мавзӯи масъалаи хатари ифротгароии терроризм баррасӣ шуданд аз тарафи бевосита бо иштироки устодону коршиносон. дар муқаддима мехоҳам чанд нуқтаи бисёр муҳим аст дар ҳамин ҷо илова кунам. якум, ҳамаи мо шумо медонем ки муборизаи қувваи некиву бадӣ, қувваи аҳурамаздоӣ ва аҳриманӣ ҳамеша аз ибтидои пайдоиши инсон ҳаст ва ин вобаста ба рушди ҷомеа дар шаклҳои гуногун худашро зоҳир мекунад. ва хислатҳои инсонӣ, чӣ хислатҳои мусбат, чӣ хислатҳои манфӣ ки дар ҳар як инсон аст, ин дар шакли умумиш дар ҳодисаҳои ҷамъиятӣ мо ина мебинем ки ҳам хатарошро мебинем ва ҳам манфиатҳоша дар ҷамъият, дар рушди ҷомеа дида метавонем. бинобар ҳамин яъне мавҷуд будани ҳама гуна хавфу хатарҳо дар ҷомеа ин пеш аз ҳама сарчашма мегирад аз хуб хислату сифатҳои инсоне ки дар мо дар давраҳои гуногуни таърихӣ дида метавонем. ва дуввум, масъала воқеан ҳам рушди технологию имкониятҳои бузурги моддиву техникӣ хавфу хатари терроризмро болои ҷомеаи инсонӣ бисёр ҳам вазнин намуд, барои он ки агар дар гузашта воқеан таърих исбот карданд ки дар ҳатто аз давраҳои пеш аз милод ҳодисаҳои терактӣ ба мисоли хуб иштироки як фард барои нобуд кардани хуб ин ё он сарварони сиёсӣ ба назар мерасад. ва имрӯз ҳамин хатар хусусияти бисёр ҳам дар шакли бузургтар мо ина масалан мушоҳида мекунем. вақте агар як анамин террорист агар як ҳодисая масалан бо иштироки ҳар гуна гуногун аслиҳаҳо агар сурат гирад, дар як ҷои ҷамъиятӣ мебинед ки дар натиҷа 20 кас, 30 кас, 50 кас, 100 кас кушта мешаванд. аммо барои масалан дар гузашта барои нобуд кардани 100 нафар фурсати зиёд буд ва нерӯи зиёд лозим буд. Аммо имрӯз технология ҳамин имконият фароҳам овард. Хуб, асосан
ҳамин технология ҳамин имкониятҳои бештар бо истифодаи нерӯҳои беруна мешавад. Агар мо масъалаи баррасии ифротгароии терроризм аз нуқтаи назари манфиатҳо ва рақобати давлатҳо назар кунем, хуб ҳамаи давлатҳо мехоҳад ки суботу амният дошта бошад. аз ҷумла Тоҷикистон дар ин сам пешсаф аст, пешқадам аст ва аз ибтидо Тоҷикистон мавқеи солиму мавқеи дурустро пеш гирифтааст ва худи замон ҳам ина исбот кард. вақте аввалин ҳодисаҳои теракти соли 2001 агар мо дар давраи нав агар ба назар гирем бо ин даҳшати бузургаш, дар гузашта мо ин ҳодисаҳои масалан дар шакли хеле ҳам хурд доштем. аз ҳамин давр оғоз карда пай дар пай ҳодисаҳои терактӣ чи дар осиё чи дар аврупо сурат гирифт ва афсӯс бештар ҳодисаҳои терактӣ бо номи мусулмонҳо пайвандӣ дошт ва бисёртар дар давлатҳои мусулмонӣ сурат гирифт. инҷа ҳам бисёр ҳам саволе ба ман меояд ки чаро маҳз бо дасти мусулмонҳо ва дар бисёртар дар кишварҳои мусулмонӣ сурат гирифт, чун бисёри мардуми мусулмон дар масъалаҳои динӣ бо эҳсосот сару кор мегиранд. онҳо аз хират камтар истифода мебаранд ва дур намерем ба як одами оддӣ, як мусулмон аз кӯча масалан мо агар ҳамсӯҳбат шавему, агар ягон чизҳои муқаддаси динӣ агар зеврсол бурем, ӯ омода аст ҳатто моя то ба куштан барад. барои чӣ? барои он ки яке ин ки пас будани маърифати динӣ ва дуюм бисёр ҳам бо эҳсосот сару кор гирифтан дар масъалаҳои динӣ ва бо назардошти он ки ин чизи бисёр ҳам нозук аст барои масалан ҷомеаҳои мусулмонӣ ва ҳамина душманҳо хуб пай бурданд ва аз ҳамин имкониятҳо хуб истифода мебаранд. ва дигар ин ки давлатҳои мусулмонӣ аксариятшон баъди он ки соҳиби истиқлол шуданд, онҳо дар раванди ташаккули давлатдории худашон буданд ва албатта ин маъни он надорад ки ин давлатҳо давлатҳои нав, масалан худи агар мо Тоҷикистон гирем, миллати тоҷик таърихи мана 6000 сола дорад. мо дар гузашта давлатҳое доштем ки ҳатто дигарҳо он вақт набуданд ҳамчун халқ, масалан дар ҳатто таърихашон дар ёд надорад ки онҳо дар асри дазни, аммо дар асри да тоҷикҳо соҳиби давлати бисёр ҳам ба камол расида гӯем, ҳатто чунки вазоратҳош махсус ба самтҳои махсус масалан фаъолият мекард, чи дар сиёсати дохилӣ чи дар сиёсати хориҷӣ. ина мо ифтихор мекунем давлатдории Сомониён гуфта. ва дар ҳамин марҳила бисёр ҳам ҳассос, барои он ки дар раванди ташаккулёбӣ ҳамеша нуқтаҳои заф бисёр аст ва давлат аз ҳар ҷиҳат, аз ҷиҳати моддӣ, идеологӣ ва стратегики худашро масалан устувору мустаҳкам накардааст. зиёд қувваҳо дар ҳолати масалан муайян кардани рушди ояндашон ҳаст ва зиёд одамоям масалан худи мисоли Тоҷикистон гирем, агар солҳои 90 аз табиби он ки мо дар муддати кӯтоҳ инам бо ҷанги шаҳрвандӣ масалан таҳмилии дохилӣ вобаста буд, натонистем масалан пояҳои давлатдории худро масалан мустаҳкам кунем, чун аз ҷиҳати моддиву техникиву молиявӣ мушкилот доштем. дар ҳамин давра бинед зиёд ҷавонои мо масалан раҳгум заданд ва ба ҳар гунаи ифроти масалан нерӯҳо масалан дода шуданд ва бинобар ҳамин ин гурӯҳҳое ки солҳои 90 дигар нерӯҳои сиёсӣ бо ин мардум ё ҷавонҳо кор гирифтанд, бинед баъди солҳои 2000 хеле онҳо натиҷа доданд, яъне бисёр вазъияти дохилии мо таъсири худашро расонданд ва хушбахтона ҳукумат роҳи анамин ифротгароию ё ба қавле пешгирии анамин низои мазҳабия дар Тоҷикистон гирифта тавонист. яке аз бузургтарин кори шояд масалан роҳбари давлат, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ буд ки мо нагузоштем ки анамин гуногун мазҳабӣ носолим ки оқибат ба ҷанги анамин низои динӣ аз ҳама хатарноктарин низоҳо барои ҷомеаи мусулмонӣ ҳаст, ҳамина пешгирӣ карданд. хушбахтона бо ин ки масалан мо пояҳои давлатдории худро мустаҳкам кардем, имрӯз дигар он хатаре ки солҳои 90 буд ё қаблан буд, ина мо масалан мушоҳида намекунем. аммо аз лиҳози идеологӣ ё мафкуравӣ ҳоло ҳам хатар ҳаст. чаро? барое ки технология, дастрасии оммаи мардум ба технологияи муосир, ба интернету шабакаҳои иҷтимоӣ анамин хатара зиёд кардааст ва танзими қаблие ки масалан давлатҳо доштанд барои танзими мафкураи масалан мардум имрӯз нест, чунки ҳар нафар метавонад бо истифодаи анамин имкониятҳои технологӣ дар ташаккули мафкурии худаш огоҳона ва ноогоҳона баъзан масалан мафкурии худашро ташаккул диҳад. албатта масалан давлат бо роҳи маориф, бо роҳи масалан сиёсати масалан маърифатпарварона, фарҳангию масалан илму маърифат рушд медиҳад, барои дуруст шакл гирифтани тафаккури ҷамъият хизмат мекунад. бинобар ҳамин
дар давлатҳои мусулмонӣ хатари анамин ифротишавии афкори муайяни ҷавонон хоса ҳоло ҳам ҳаст, барои ин ки ин технология анамин заминӣ ба вуҷуд меорад. Пас дар ҳамин ҳолат ман фикр мекунам кори сахти анамин ниҳодҳои идеологӣ дар амин шабу рӯзҳо бисёр муҳим аст, чунки аз нуқтаи назари масалан ҳифзи масалан сарҳаду хуб мақомотҳои амниятиву мақомотҳои дохилӣ мо аз ҷиҳати анамин техникиву моддиву кадрӣ ба як рушди муайян расидем. Аммо аз лиҳози он ки имрӯз интернету шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳар як нафар ба зудӣ афкору масалан андеша ба таври носолим ташаккул диҳад ки ина мо хатараша масалан зуд ҳис карда наметавонем, чунки ин баъди вақти муайян натиҷа медиҳад. хуб, ташаккури зиёд устоди азиз. дар ҳақиқатан бисёр як ишораи хубе баста ба анаму воқеаҳои солҳои 90 ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд омада буд шумо ишора кардед ва ман фикр мекунам ана ҳамон лаҳзаҳое ки бо истифода аз анамон идеологияи мардум хостанд ки як ҳатто сохтани як кишвари исломӣ инҷо ба вуҷуд оварда шавад, тарғиби як мазҳаби бегона дар кишвари мо авҷ ёфта буд ва ҳатто бисёр нафар онро ба он шомил ҳам карданд ва хушбахтона пеши ин роҳ гирифта шуд, чун мо дар дигар кишварҳо мебинем ки аз анамин ҳисоби мазҳабҳои гуногун чӣ гуна ҷангҳову низоъҳо байни анамин ду мазҳабро ба вуҷуд меоварад ва дар ҳақиқатан ҳам имрӯз хавфу хатари экстремизм ва терроризм аз пештар бештар чӣ мешавад эҳсос мешавад. имрӯз касе кафолат дода наметавонад ки дар хонаи вай дар як утоқи дигар кӯдаки вай бо кӣ суҳбат дорад ва чӣ гуна идеология дар як хонаи утоқи дигараш чи аст, ҳеҷ кас кафолат дода наметавонад ва ҳатто омӯзгоре ки имрӯз дар ин муассисаи миёна ё муассисаи олӣ дарс медиҳад ҳеҷ вақт кафолат дода наметавонад ки он шогирдҳое ки нишастанд дар баъзе ҳолат истифодаи телефонаш бо кӣ суҳбат дорад ва пайи чӣ кору пайи чӣ идеология аст. ва тавассути воситаи ахбори омма шабакаҳои телевизионӣ ҳам огоҳ мешавем ки аз ҷониби мақомотҳои қудратӣ вақте ки ҳамин гуна нафарон боздошт мешаванд ва як тарзу усулҳои фаъолият ки дар ҳақиқат нав аст. агар мо имрӯз бубинем масалан ҷараёни салафия ё дигар ҳаракатҳое ки умуман қолиби худро нав карданд ва устод ҳаминҷо мехостам андешаи шуморо шунида бошам, чун соли 2026 соли таҳкиму тақвияти худшиносии худогоҳии миллӣ эълон карда шуд ва ҳамчунин чандин ташаббусҳо аз ҷониби пешвои миллат ҳангоми ироаи паём дар масъалаи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ. ҳамин худшиносии худогоҳии миллӣ то чӣ андоза метавонад агар мо мардумро худшиносу худогоҳ кунем аз ана ҳамин хатарҳо худамонро ҳифз карда бошем. Ташаккур. Воқеан Тоҷикистон аз нуқтаи назари барномарезӣ дар самти мубориза бо ифротгароӣ ва терроризм бисёр ҳам муваффақ аст, барои ин ки тамоми талошҳои пешвои миллат дар самти хуб рушди соҳаи маориф, дар рушди эҳёи арзишҳои миллӣ, хуб таҷдид намудани ҷашнҳои мутафаккирону донишмандони бисёр ҳам барҷастаи миллати тоҷик, эҳё намудани бисёр ҳам расму оинҳое ки мо қаблан воқеан ҳамчун унсури муҳими худшиносии мо, фарҳанги мо ташкил медод, мо дар ҳамин ҷода бисёр ҳам муваффақ ҳастем. ва як нуқтаи ман мехоҳам дар ҳамин ҷо ишора кунам. вақте дар аз ҳама гуфтори бисёр ҳам машҳур дар таълимоти гузаштаи мо пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек. бинед дар ҳамин ибтидо аввал пиндори нека дар ҳамин ҷо гузоштем, барои ин ки андешаи солим мо яъне дар имрӯз гуфтем мо масалан давлати мо имрӯз хушбахтона дар ҳамин тамоми заминаҳои моддиву техникиву як андоза кадрӣ мо дар самти муқовимат бо терроризму экстремизму ҳифзи сарҳадоту ягонагии ҳамин кишвар мо бисёр муваффақиятҳои назаррас расидем. аммо аз ҷиҳати мафкуравӣ мо ин чиза гуфта наметавонем, барои он ки ба таври умумӣ фарогир шудани ташаккули солим, мафкураи солими шаҳрвандон хоса насли ҷавон дар ин ҷо бисёр ҳам корҳои ҷиддӣ дар самти соҳаи маориф пеш меояд, ки албатта яке аз иқдомҳои назаррас ман фикр мекунам ин анамо баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ аст, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, аз ҷумла озмунҳои шоҳномахонӣ, озмуни ҷумҳуриявӣ
و در همین ردیف اعلام شده سال 2026 سال تحکیم و تقویت خودشناسی ملی و وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی در تاجیکستان. اینا از همین اقدام‌های میباشند که هدفش همین تشکل دادن تفکر سالمی نسل جوان شهروندان کشور، برای آنکه اگر ما با تروریسم مبارزه بردنیم باشیم یا مقاومت کردنیم باشیم، ما بجز تشکل دادن تفکر سالم که البته تکیه میشد به همین ارزش‌های ملی ما، به تاریخ ما، با خوب شناخته گذشته خودمون، این ما به کمک میکند که همین نگذاریم که فضای ما با همین افکارهای ناسالم پره گردد. وقتی ما فضا ما با افکارهای سالم که پره باشد، هیچ جا برای مثلا رخنه شدن یا وارد شدن تفکر ناسالم، رویه های مثلا عقیده های ناسالم از بین میرد. بنابر همین ما همین فضای باید پره کنیم. اگر ما خودمون کار نکردیم فضا ما خالی ماند، پس البته اینجا امکانیتی وارد شدن هر گونه عقیده و مثلا حزب و حرکت ها به وجود میاد. برای همین همون کارها، همون اقدام هایی که امروز در تاجیکستان پیش گرفته شده است، مثلا ببینید برای هر یک خانواده تاجیک کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف، کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، خب قبلا هم کتاب مقدس قرآن هدیه شده است، تحفه شده است از طرف رهبر دولت، از طرف حکومت تاجیکستان. همین اقدام ها به خاطر آنکه تفکر سالم در ما تشکل یابد و ما سطح بلند خودشناسی داشته باشیم. وقتی ما از گذشته خودمون آگاه باشیم، از گذشته خودمون افتخار کنیم، دیگر اجازه نمیدیم دیگر فرهنگ بیگانه، مفکوره های ناسالم در تفکر ما تشکل یابد. و فکر میکنم این یکی از راه‌های با ثمر است امروز. و بنابر همین باز در ادامه همین کارها اکنون آنچه کارهایی که مثلا امروز حکومت تاجیکستان کرده ایستاده است، این یک طرفی مسئله است. دوم، مناسبت ما به همین اقدامات چگونه است؟ یعنی ما درست همین سیاست چقدر دستگیری میکنیم در پیاده کردن همین اقدام ها، همین تشبس ها چی کار کرده استیم؟ هر یک نفر خودی اگر ما وطن دوست باشیم برای خودمون سوال میتیم من چی کار کرده استیم در روبروی همین اقدام ها، این تشبس ها. اگر از یک جانب اینقدر تشبس ها و کارهای نظارت صورت گیرد، اما نهادهای جمعیتی ها، ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی درست کاربری نکنند، ما نتیجه دلخواه گرفتن نمیتونیم و در همین حالت هر گونه رویه ها و عقیده ها و حزب و سازمان ها کار خودشون در اینجا میتونن وابسته به همین ضعف داخلی خودمون کاربری کنن. برای همین همه ما باید به علم، معرفت، به کتاب، به آموزش روی آوریم، برای اینکه به سبب هم رهبر دولت نمیگن که باید جوانان ما امروز زبان‌های خارجی را دانند، علم امروز را از خود کنند، بیکار نمانند، برای اینکه برای تحصیل دادن جای کار انمی سال آبادانی سازندگی ها، تقویت بخشن کارهای آبادانی سازندگی، به خاطر آنکه باز هم امکانیت زیادی در تاجیکستان کار کردن برای شهروندان، برای جوانان باشد. و از دیگر طرف یعنی ببینید در همین سال 2026 سال تحکیم و تقویت خودشناسی خودآگاهی ملی، یکم از جهت مفکوروی ما باید قوی باشه و دوم در ادامه همین وقتی ما اگر همین وطن دوست داشته باشیم، برای چی برای همین وطن، برای همین خانه خودمون کار نکنیم؟ هر مفکوره سالمی که مثلا تشکل یابد و وطن خودش هر یک شهروند دوست دارد، البته برای کجا میکند کارش؟ برای همینجا میکند. برای ببینید منطقاً این سال بسیار هم درست آمده است. یکی اینکه ما خودشناسی خودمون تشکل دیم، وقتی که ما مهرم و محبت ما به وطن که زیاد شد، البته تمام قوه خودمون، پتانسیل خودمون و شهروندان ظرفیت خودشون برای آبادی و سازندگی همین تاجیکستان وطن عزیزمون سفربر میکنند. برای همین در همین جاده ما باید پیش قدم باشیم، پیش صف باشیم و برای دیگران من فکر میکنم نمونه باشیم. بله، تشکر زیاد استاد. بسیار خوب است. سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی و این ضرورت اون است که مسئولین و هر یکی ما همین رو چگونه قبول میکنیم و در پیاده ساختن این تشبس چی عملکردی رو انجام میدیم و این از هر یکی ما من فکر میکنم اجرای یک رسالت ملی رو طلب میکند، چون ما توانیم که هم خودمون سهم گذار باشیم و هم برای بلند گردیدن خودشناسی و خودآگاهی شهروندان باید سهم گذار باشیم. و یکی از مسئله های دیگری که امروز هست استفاده زیاد شدن
استفاده برندگان شبکه اجتماعی در سرتاسر جهان و همین سرعت در جمهوری تاجیکستان هم خیلی رو به افزایش است و در برابر اون که فعالیت بسیار نظر است در ترغیب مکانهای سیاحی و در معرفی کشوری عزیز ما انمون فعالان شبکه اجتماعی به اصطلاح بلاگران اگر سهمگزار هم باشند ولی که در برابر این باز بعضی کمبودی ها جای دارد. به خصوص امروز ما میبینیم از جانب مقامات های حفظ حقوق برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی و یا اینکه هر گونه سخنهای بد اخلاقی این و یا اون فعال شبکه اجتماعی رو به حبس مأموری میگیرند یا نسبتش پرونده‌های مأموری جای داده میشد. این اگر یک مشکلی باشد، مشکلی دیگر متاسفانه همین مسئله فرهنگی به حساب می رود. اگر ما امروز با افراطگرایی، با خرافات پرستی مبارزه میبریم، با اکستریمیسم و تروریسم مبارزه میبریم، لیکن امروز به شبکه اجتماعی وقتی که روی میبریم متاسفانه در همون جا میبینیم و اون با اصطلاح بلاگرانی که حتی مثلا اویلوی امروز یک مود شده است، یک بلاک میکشویند و فعالیت میبرند و متاسفانه آنها امروز در همون ببر کردن به خصوصا زنان برالون نفرانی که حتی تا نزدیکی 2 و یا زیاده میلیون نفر ابونچی دارند و نوارهای آنها را هم بیش از میلیون ها نفر تماشا میکنند روی آوردگی هستند به فرهنگی غیر. یعنی به اندیشه شما استاد امروز ضرور است که ما با یک برنامه مخصوص با فعالان شبکه اجتماعی بهر بلند برداشتن خودشناسی و خودآگاهی ملی و پیشگیری از پدیده نامطلوب یک برنامه مخصوص داشته باشیم و در همین راه نیز فعالیت رو جانو کنیم. واقعا آنچه که امروز برای تمام شهروندان امکانیت برابر فراهم آورده است همین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. یعنی یک شهروند نوبس از مقام اجتماعی و وظیفه و جنس و سن و سال و تعلقات دینی امروز هم امکانیت برابر به استفاده همین شبکه‌های اجتماعی اینترنت داریم و چنانه که هم درست گفتید متاسفانه بعضی از نفران شاید ناآگاهانه شاید مخصوص در همین شبکه ها ارزش های مثلا ترغیب میکنن که اون به منفعت جمعیت ما، اون به منفعت رشد آینده ما نیست. بنابر همین امروز البته سنت های معیاری حقوقی باید من فکر میکنم عمل نماید که به یک اندازه همون فعالیتی از خب معیار خب زیادتی که اینها مثلا در همین شبکه‌های اجتماعی خب بد اخلاقی میکنن مثلا یا فرهنگ پس میزنن یا فرهنگ بیگانه مثلا ترغیب میکنن باید به تنظیم درآید. چون که در دولت‌های دموکراتی روح از همه مؤثر یا روح از همه خوب به طور مدنی انمی به تنظیم درآوردن فعالیت انمی شهران البته با روی سنت‌های معیاری حقوقی درست است، اما از سبب اون که نه همه انمی معیارهای رعایت میکنند پس ضرورت انمی به طور خوب به تنظیم دراری یعنی با روی ساختارهای گوناگون به وجود میاد. البته آنچه که اشاره کردید من فکر میکنم اونایی که امروز با بلاگرهای بسیار هم معروف هستند باید فعالیت اونها به منفعت جمعیت باشد، بر ضرر جمعیت نباشد، برای آنکه وقتی که اینقدر زیاد استفاده برنده ها یا تماشابین یعنی بلاگ اونها باشد یک چیزی نادرستی اونها بر ناسالمی یعنی این تشکل افکار جمعیتی ما تاثیر میرساند. چون دیگر طرف امروز واقعا از حد زیاد از معیار زیاد استفاده کردن یا نادرست استفاده بردن انمی شبکه‌های اجتماعی به نظر میرسد از طرف شهروندان ما. شاید این با اون علاقمندی دارد که ما امروز برنامه‌های خوب رشد شخصی نداریم یا ما نتوانستیم شهروندان به طور عمومی یا به طور چشمرس با برنامه‌های مشخصی انمین معرفتی و آموزشی و خب کارهای آبادی و سازندگی سفربر کنیم، برای اینکه امروز از همه راه بهتری و خوبتری آسانی بند شدن انسان، چون که طبیعتا انسان همین خیلی آزاد بودن نمیتونه، همیشه میخواد که مغز و بایگونس بند باشه. خب شبکه‌های اجتماعی بهترین راه بند شوی است، برای می زیاد نفرها وقتی که مثلا زندگی خودشان کار خودشان یک برنامه‌ریزی نباشد، یک نظم معین نباشد، اونها زیاد وارد میشن. وقتی که تو زیاد وارد شدی
انسان همه چی مثلا به تنظیم در آورده نمیتوند. یعنی فرصت که زیاد شد احتمالات خطر تاثیررسانی اطلاعات به افکار مثلا شهروندان به نظر می رسد. بنابر همین در همین حالت یکی اینکه ما کمک کنیم به شهروندان که آنها بیشتر روی برنامه‌ریزی زندگی خودشان و رشد حیات جمعیتی بسیارتر بند باشد. دوم اینکه البته در همین حالت که ما اینا مثلا زود عملی کردن نمیتونیم، دیگر چیزی مهم پورا کردن همین فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با برنامه‌های خوبی معرفتی و خودی، یعنی که ما خودمون اونجا به چیزای مثلا بیشتر خوب به وجود بیاریم که مردم بیشتر از اونها استفاده برند. چون که یعنی وقتی که فقط چیزهای مثلا در اونجا نادرست که باشد یا مثلا ترغیب کننده ارزش‌های بیگانه باشد، خب عجب که اونها غلبه میکنند، چون ما آلترناتیو یک چیزی مثلا انتخاب دیگر به دست ها ندادیم. اگر انتخاب هم باشد این خوب است برای اونها. برای همین امروز قوی نمودن فعالیتی یا تشکل دادنی اگر این زمینه داشته باشیم، فعالیت شبکه‌های اجتماعی همین نهادهای جمعیتی بسیار مهم است که اونها بسیارتر مستقل کار میکنند و مردم بیشتر توانند با آنها مثلا استفاده کنند از موادهای آنها. بعد عموما در شبکه‌های اجتماعی و چیها دیگر جایگیر کردن همون موادهای تلویزیونی و که مثلا هست در شکل بسیار هم دقت جلب کننده باشد، چون بسیاری مردم به چیزهای بسیار جلب میشد که ظاهرا دقت جلب کننده شاید ماهیتا و هیچ مضمون نداشته باشد بسیار وقتا، چون در وقت تماشا مضمون این بعدا معلوم میشد، اما ظاهر مثلا بسیارتر در وقت تماشا. برای همین هم ببینید بسیار ویدیو رولک هایی که میمونه اول ظاهرش بسیار هم دقت جلب کننده میکنه تا بسیارتر خودشون رو جلب کنن. اما ما همین تکنولوژی اینو استفاده بردیم ما در کار که چیزایی سازیم که هم ماهیتاً بسیار ارزش بلند داشته باشد و هم توانیم مثلا اون چیزهای مثلا اونها پیشنهاد کنیم که دقت مردم جلب کرده باشد، چون که مردم بیشتر میل دارن به چیزهای خوب سنساسیونی میگم بسیارتر یا چیزهایی که بسیار دقت آدم جلب میکند، چون زندگی هر روزه بسیار یک رنگ است، بسیار میل میکنیم یک چیزهای نو باشد، اما بزرگای ما میگن نوزی کجا آمده کهنه کجا میرسد. یعنی همون چیزایی که ما نو میگیم اون چیزای نو نیست، اون ماهیت همون چیزی که ما خودمون داریم. بریم در اینجا معرفت خیرات از همه چیزی بالاتر است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت من فکر میکنم در برابری اونه که خودی همون استفاده برندگان شبکه اجتماعی و فعالانی که شما اینجا اشاره کردید در حقیقت درست است که باید به فعالیت خود خیلی اهمیت جدی بدهند تا زیانشون به جمعیت نرسد. و من فکر میکنم در برابر این امروز ضرور میشماریم که همون اهل ضیایی که امروز شخصیت‌های تاثیرگذار هستند و خوب میشد که آنها هم روی بیارند به شبکه اجتماعی و همون اندیشه‌های سازنده خود را در صحیفه خود داشته باشند، یعنی از جانب آنها گفتند. و امروز ما خیلی یعنی آثار بزرگ نیاگان ما است که برای تربیت نسل نو است و به خصوص برای همین بلند شدن خودشناسی خودآگاهی ملی هزار سال پیش گفته آنها مثل که دیروز برای ما یک نصیحت کرده ایستاده باشند. من فکر کنم یک برد ملت ما است که آثار هزار سالش برای او آثار نو است، آثاری که دیروز برای امروز گفته شده باشد. و تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام میرسد، با استفاده از فرصتی به دست آمده باری دیگر به استاد عزیز برای اشتراک به اندیشه‌های سازنده‌شان در برنامه امروز میnnتداری بیان میکنیم و چنین اندیشه‌های ما در برنامه آینده نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. تا برنامه آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.